Сегодня мы подводим итоги нашего календарного года, и они вам покажут спектакль «Барын-барын заманда». Барын-барын заманда булганды шундый чәй. Кәдерле сеңләрем, менә кияүгә дә чыгарга вакытта җитте. Аның турында уйларыгыз бармы? Шундый карайтı белән картка булып табарга да мөмкин. Безгә бер кыялар кирәк. Дәдигезгә безне әтидәмәс. Sultan Cabbar kızlarının söyleşkenin yanında işitip kalgan. Da kirip eydi. Hamanda köyleri turunda uyluysuz. İşleriniz bitkendir. Ay ay ay. Bari bir anda matur akıllı kızlar. Yok. Layıklı yiğitler yok dünyada. Görgenim de bulmadı. Ya. Benim barıgız benim ardından eş taraftan. Hatırlarımda Abdullah Paşa'nın uları, mene birincisi Batır, suguncu Geroy, bik çiber yigit. Emene ikincisi Maksud, anın ütken gözleri arol sıman, uktan bir yakşı ata. İn küçü malayı garip, akıllı, çok nefse bile, menden de kübrek kitap okugan. Selamun aleyküm. Kaderli Allah'ım. Aleykümselam. Siz üstügüz. Gittiler. Bulduguz. Şunun Ülendiren. Eytegiz, kimsiz gel? Entegüz. Kim? Siz gel. Sizgiz. Kızıllar. Elde bakır. Bardan ya da ber gözep. Gülkülem berkem. Anın ismin Ayşa. Менә гәргәнә сиңа кызга бирелгән. Ул шундый ягымлы чәчәк сыман назлы. Бик зөлиха шу, ичкә биле бату һәм акыллы кыз. Лайыклы, акыллы, кияүле адылга кирәк. Әти ничек безгә булырга. Bu bir Sultan Bu Cabbar. bir Sultan Cabbar kızları. Elde görüyor. Ne bir güzel. Layıklı akıllı. Layıklı, akıllı, kiyavlı adılga kирәк. Ularım. Багаутдин абыйга барыгыз да, 3 тәне çalıp yanına 3 tane çalıp barıgız. Anardan kineş alırız. Yigitler 3 taneşler alıp Kadi yanına gittiler. Багаутдин güzel nur dünyada imam, konakçı kişi, anın akıllı kadını Amira, hem belege yolu İslam bulgandı. Selam.
Biz sizning Yanıgızga yanınızga Zirek güneş yağmurga gider. öyle garipeydi. Sırtta kızlarda 50 de getiriydi. Zinhar ders yol bize gösterdiler. Şimdi şu soruga cevap bulma sorular var gibi. Tabışmakları bir ayırgan. Min sizge berermen tabışmaklar. Ders cevap verirseniz min sizge berermen güçten açılar. Birinci tabışmak. Dengizi var, suyu yok. Kalası var, halkı yok. Ormanı var, ağaçı yok. Karta. Min sana berermen tılsımlı gizgi ol kürsüde dünyadaki haline bir gerekli mesela. İkinci tabışmak. Kanatı var, dil demi. İçi жылы жел тими. Kırıç yürekli koşul. Bizning yaratkan dusul. Самолет. Син de akıllı min sana berermen tılsımlı balar. Самолет gibi güçer. Bir gerekli ayberu. Üçüncü tabışmak. Ne kuniki күзем var. Сиңа әйтер сүзем бар. Кылагымнан бар гына, уятырмын зор гына. Şagat. Min sana berermen tılsımlı alma. Kişine davalı. Егетлер рәхмәт әйтеп, тизрәк бүләкләрен карарга Gezgege garibız nerse anda var. Егетләр анда мондый хәл бирәләр. Султан Джабар үлем хәлендә ята икән, кызлары янында җылыйлар. Абам da şeklinde sultanım. Min bir yanlışlar var. Benim самолет Симан тымсымlı palaz var. Tizere Cabbar sultan yanına çağır. Biz de söyleyiniz bilge pakavcı abi tırsalı alba bildi. Çizgide kakırıyı sultanını. Sen misin Sultan Cabbar? Biz Сезнең начар хәлегез. sizin açar önünüzne Белеп учып bildik açıp gidek. Bilge sizge tırsalı alba aşağı sizge buradan kısağa kilir. Озак уйламыйча, Султан алманы ашап, үзе дә сизмичә терелеп киткән. Рәхмәт сезгә, егетләр. Сез бик акыллы уңган малайлар. Шуңа күрә мин сезгә кызларны киләвегә бүләк итеп бирәм. Туган һәм якын кешеләрегезне җыегыз. Туй ясыйбыз. Барысы да җыелдылар. Патша Абдулла Багаудин гаиләсе белән һәм матур итеп барысы да туган тел җырын җырлый башладылар. Тату һәм бәхеттә булып яшәделәр.
Хайрлы күн, дуслар. Сізні көрігізге мен бек шатман. Я рада вас видеть. Добрый день, ребята. Дорогие ребята, мы благодарим вас за то, что вы учились у нас, обучались родному татарскому языку. Я люблю свой татарский язык. Я хочу, чтобы нам с вами родной язык, который является сокровищем нашего народа, жил, процветал и развивался здесь, в нашем с вами, в ростовской нашей с вами области. Благодарим также и родителей за то, что они внесли свой вклад в вашем обучении родного языка. Не огорчайте своих родителей, ребята. Любите, цените, уважайте их. Помогайте им укреплять семейные татарские традиции. Желаем и в будущем огромных творческих вам успехов в любых ваших начинаниях. Всегда стремитесь к достижению отличных результатов. Рахмет. Хазер без балларга дипломнар вручим. Я буду называть фамилию. Вы, пожалуйста, хлопайте, поддерживайте своих детишек. И подарки раздавайте. Ага. Хочу поздравить Бренче кызыбызны Бикмаеву Алину. Бикмаева Алина, уңышларың белән син барыбызны да куандырасың. Синең исемең иң яхшылар арасында. Сыйныф укучылары синең белән бик каты горурлана. Котлыйбыз сине, син булдырасың, Алина. Амина. Бадгидиновна Салаватна без тоже так же котлыйбыз. Ул молодец. Артистичный малай. Татар телен бик яхшы белә. Бадгидиновны Булатны котлыйм. Кая безнең Булат? Молодец, булдырасың. Әйе. Екшикеева Камила. Дорошепука. Синдикаев Ибрагим. Молодец, булдырасың. Кузяшев Дамир. Молодец, булдырасың. Бадгидинова Алина. Чудин Саид. Уже около малай. Дорошепукай. Чудин Рашид. Хабибулина Эмилия. Тоже bir около кыз. Матур итеп татарча сөйләшә ул. Хабибулин Булат. Кая безнең патша? Патша да молодец, яхшы уйнады. Бахтиярова Илина. Бикбулатова Зөһрә. Зөһрәне әнисенә бирәм мин. Так, хәзер әйтәм Фатиманы. Фатима тут молодец, син булдырасың. Малина Ясмина. Ясмина, кая меня? Ясмина. 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 Ильяс. Ильяс, мята. Потеряешься. Что надо сказать, Ильяс? Ильяс, что надо сказать? Якшикеев Амир. Амир, кая меня? Молодец. Амир. Татар теленә өйрән, яме? Ясенька. Алсу кая? Алсу мята. Матур итеп җырладың, молодец. Малина Ясмина. Ясмина, подойди к учительнице. Яся, вот и учительница, вот. Югалдың син? Бери. Барыңызга да рәхмәт. Альбина, без сине тоже котлыйбыз, хәзер диплом язабыз, яме? Бүләк итәбез, молодец. Бик зур рәхмәт сезгә.
Hadi ballar tane itirip şeyler şulay mı? От всех родителей, лично от себя, от донских татар, хотим поблагодарить и вручить благодарственные письма Эльвире Ильшатовне, нашей учительнице. Давайте поддержим. Благодарим вас за сохранение, развитие, популяризацию татарской культуры. Детишки рады новому учиться, природа любознательности дана. Как хочется самим читать им книжки, загвоздка и какая не знали языка. Вы сделали для наших непосед большое дело. Язык татарский все ребята полюбили и мир огромный для себя открыли. Спасибо за терпение, умение, за труд.